aha kugabe bijimusebi umuhezi wa RDC wa district ya Rukungiri Wilberforce Ngomu aberekero kwato habwa abantu abari kuguze ibintu ya government ero kubaha okubahwera kurwanisa ubworo wa ikintu cyakamba bakwira busha ahabwa cyunu ukenda mwese mushito fatareze kataji kuguza we can use the approach to subsidies kama hanga gani za Nigeria South Africa butuma kujana kufatareza n'ugenda ye fatareza ni kuri mutwara 25 kilo 50 hati leta umunana tere hikumi na mushanju roza tuba kweta subsidies kwata tubakwenda ukwechona ukozi ko tukachona ututwara for granted organic fertilizer kandi tubantu shaba ababaje habwa kurango bagikoresaje cyashamba undijo utajibona ningura yitagerengira ageje yitwamuha kumanya mwe kunyikuranje okorugera haro Ongomu government yehire yo kwera abantu ngo konka bamwe to bari kusima even nubwo kumuha ebintu nabera twira abantu nje bitwaire 1 million ya PDM kunkana kujya tumusebe nagiye warize kurya million ya mitwari igana umukangwatire so I mean mugende mushomesa abantu how to be appreciated babegeza adore abantu baguze yinjiza bachumara kwegeza evayi bisabagira ki babisida bamwe mbahirwe bijimusa basimire government ahabwo kugezaho kutungura ubuhinje no burisa mu district Sima government okureba amazima ngo yatwatireho yatwereza fertilizer kusima government ya Uganda na government local government ya Rukungiri kureba bata fertilizer etwetaga babyitwa kucera munonga umwani wetaga mu fertilizer twamara gutamu twinamasiko ngo fertilizer yitwatwara ntuza kugikozesa je ukurenga twagira umusharuro muhango gasha kwa Dan Basibiye.